lebyi I vuhaxi bya mahungu ya SABC hi mihashela twi kusuka estudio 12 Auckland Park eJoni. Hi sungula hi tinhlokomhaka. The real intention was never to get a successful prosecution of corruption or a successful prosecution that comes under PRECA. That was never the real intention. Khomixini ya Madlanga va byela Advocate Andrea Johnson leswaku xiboho xa IDEC xa ku khoma General Masemula na General Khumalo a ku ri ku va susa eka ndzawulo ya xiphorisa. The main reason why we must appeal this judgment on various grounds, including the fact that it is a vague judgment. Mavandla yo kaneta va ta aphila xiboho xa khotonkulu ya Western Cape eka xikombelo xa Ramaphosa xa ku yimisa ntshamo wa komiti ya impeachment. Va ka hina I ntsako ku tlhela hi hlangana nakambe eka mahungu ya Xitsonga eka SABC2 na le ka channel ya mahungu ya le High eka DTT. Vito ra mina ni Khazamula Ngobeni Riperile. Khomixini ya Madlanga yi ahlulile leswaku n'wamabindzu wa le Northwest Suleiman Karim u fanele ku ta nyika vumbhoni hi siku ra vu-14 n'hweti leyi taka. Khomixini yi bakanyele etlhelo xikombelo xa magqweta ya Karim xa leswaku a nge swi koti ku nyika vumbhoni hikuva a nga pfukanga. Hi le tlhelo khomixini va byele khale ka nhloko ya IDEC Advocate Andrea Johnson leswaku xiboho xa IDEC xa ku khoma Commissioner wa maphorisa General Fanny Masemula na nhloko ya xiyenge xa vunhlori Dumisani Khumalo a ku ri xikungu xa ku va susa eka xiyenge xa maphorisa ya tiko. Khomixini yi teke xiboho xo Karim u ta pfumeleriwa ntsena ku nga nyiki vumbhoni loko xiviko xa rihanyo rakwe xo ta xi humeka madokodela man'wana ku nga ri madokodela yakwe. The hearing of Mr. Karim's evidence is postponed to 14 August 2026 at 9:30 in the morning, at which hearing Mr. Karim shall be required to appear and testify in person, subject to paragraph 2. 2. Mr. Karim will be excused from appearing on 14 August 2026 only if 2.1. He has voluntarily subjected himself to an independent evaluation by a medical specialist agreed by no later than Monday, 3 August 2026. Ku tlhela eka ntshamo wa namuntlha laha khale ka nhloko ya IDEC a yisaka emahlweni no nyika vumbhoni, khomixini ya yisa emahlweni no sola matirhelo ya IDEC eka nandzu wa Khumalo ni vahehliwakulobye. Johnson wa kaneta ku ndlela leyi maphorisa ya swivona swa le henhla va nga khomiwa hi yona a yi nga tshamisekangi. Swihatetano, swihehlo swa vuxisi na vukungundwana ehenhleni ka Khumalo ni vahehliwakulobye swi sirhiwile endzhaku ka vumbhoni bya Johnson eka khomixini. At no stage did any of these cases start on the basis of wanting to target any individual, even those that I mentioned. We dealt with the investigations. In the course of these 2 days of engagements, and in the manner in which we have engaged, we would have to accept that we could have done things differently and or could have done things better. But that does not in itself make it a witch hunt or a target. Johnson wa pfumela leswaku ku ve na kun'wana va nga hoxisa eka vulavisisi bya vona, ngopfungopfu eka xiyenge lexi lwisanaka na vukungundwana, kambe u ringetile ku hlamusela ku hikokwalaho ka yini va teke swiboho leswi va nga swi teka. Loko a konanisiwa hi ta xivangelo xo hlanganisa nandzu wa Commissioner wa maphorisa General Fanny Masemula ni n'wamabindzu loyi a hehliwaka hi ku va xirho xa mitlawa ya vugevenga Vusumuzi Kate Matlala, leswi khomixini yi ngo a yi nga voni xivangelo tanihileswi milandzu ha yimbirhi a yi nga ri eka xivumbeko xin'we. Johnson u ri a swi fanerile ku va Masemula a khomiwa tanihileswi a tluleke nawu wa vufambisi bya timali ta mfumo ku nga PFMA eka kontiraka leyi Matlala a ri na yona eka ndzawulo ya xiphorisa. I accept that this matter, he should be separated, but at no stage, Chair, was there an intention to embarrass. I can understand the optics thereof, but at no stage in the charging of Commissioner Masemola was there an intention that he be embarrassed. The real intention was never
to get a successful prosecution of corruption or a successful prosecution that comes under PRECA. That was never the real intention. In my view, the intention was, as I say, get him arrested with the spectacle that comes with it, get him charged with a consequence that naturally will follow, which is the minister, and hopefully even he, National Commissioner, would say it's untenable for me to remain in this position while I'm undergoing a criminal trial. Ntshamo wisa emahlweni. Brown Mokgotsi wa ta emahlweni no tshama exitokisini. Khotonkulu ya Joni yi bakanyele etlhelo xikombelo xa Mokgotsi xo lava ku endla appeal ya ku va a aleriwe bail. Mokgotsi u tsutsumele ekhotonkulu endaku aleriwa bail hi khoto ya magistrata ya Joni. Amasunguleni aleriwe bail hikuva a nyike khoto vumbhoni byo hambana mayelana ni laha a tshamaka kona. Ravumbirhi khoto yi n'wi alere bail yi vula leswaku u hava vumbhoni byo khomeka bya leswaku a ntshunxiwa hi bail. Mokgotsi u hehliwa hi nandzu wo kavanyeta voko ra nawu hi ku khanda nandzu wo ringeta ku tidlaya eVosloorus. Komiti ya Palamende leyi endlaka vulavisisi byo hlongola President Cyril Ramaphosa yi vula leswaku yi ta endla appeal eka xiboho xa khotonkulu ya Western Cape lexi va yimisaka ku ya emahlweni ni vulavisisi ehenhla ka President Ramaphosa. Komiti yi vula leswaku a yi swi twisisi leswaku khotonkulu ya Western Cape yi fike njhani eka xiboho xo yimisa vulavisisi bya vona. Hi ku ya hi xiboho xa khotonkulu, komiti yi fanele ku yima ku endla vulavisisi ku fikela loko Ramaphosa a heta ku tlhontlha xiviko lexi n'wi hehlaka hi xiave eka mhangu ya Phalaphala. Ntshamo wo tlhontlha xiviko wu ta sungula n'hweti leyi taka, kambe a swi tiveki leswaku wu ta famba ku fikela rini. Mavandla politiki la katsaka ATM, EFF, MKP na UAT va tsutsumele ekhoto ya Vumbiwa hi xikombelo xo endla appeal ekhoto nkulu ya Western Cape. Even if the review application has been finalized and even if we can then proceed, it may well be healthy in terms of the law going forward to get a proper evaluation of this judgment, because it's correct that the judgment is somewhat ambiguous and vague. If anything, the uncertainty has been created, certainly, by the fact that there is a dissenting judgment. And my view is that the dissenting judgment is more legally persuasive. The main reason why we must appeal this judgment on various grounds, including the fact that it is a vague judgment. A vague judgment becomes difficult to enforce, difficult to comply with, and causes more confusion. The logical thing to do would be to appeal, because as Honorable Swartz has said, this is a precedent-setting process, and therefore we might not do it for ourselves, but do it for the future. We are of the view that you should not file any application to the High Court because this is a ruling that specifically says it's not for a long term. Tikhasimende leti nga tolovela ku xava nhundzu leyi nga riki enawini edorobeni ra Joni namuntlha va tlhelele emakaya ximandlamandla. Va kume maphorisa ni vaofisiri va ndawulo ya xibalo va endla misecho emavhengeleni. Maphorisa va tlhele va humesa xileriso eka van'wamabindzu lava yaka emahlweni ni ku xavisa nhundzu leyi nga riki enawini. Maphorisa va te hi vunyingi ku ya teka nhundzu leyi xavisiwaka emavhengeleni man'wana exivindzini xa dorobankulu ra Joni. Vatirhi va ndzawulo ya mabindzu lava lawulaka ku fikelela ka nhundzu swipimelo swo karhi na vona a va ri xiphemu xa musecho lowu hi xikongomelo xo tiyisisa ku landzeleriwa ka nawu. Leswi swi hete vaxavi vo huma eNorth West Matimba laha va nga tlhelela ekaya va nga ri na nchumu. Van'wana va ri va tihanyisa hi ku xavisa. Siphila ngako thina sisuka le sizostoka sikibelela mahala every day. Asisebenzi.
ubuningi bethu asisebenzi kwabantwana bethu baphila ngako kona lokho phila ngayo le impahla le yona le bethi phone call mare akuna muntu lozothenga imali e500 igipa ze1 kodwa siyazama manje ukuthi yona lempilo yiyo lezosebenzisa ukuthi sithengisa wona la amafake yakhona. Maphorisa va ri lava nga ta kumeka va tlule nawu va ta xupuriwa. We have the South African Revenue Services Customs Division and the National Regulator for Compulsory Specifications. So it's all hands on deck with these types of operations. Today's operation forms part of ongoing efforts to dismantle the illegal trade in counterfeit and illicit goods. Mabindzu lama nga riki enawini ya ringenyetiwa ku koxa ikhonomi ya Afrika-Dzonga kwalomu ka mabiliyoni dzana wa tirhandi lembe na lembe. Mufambisi nkulu wa Khomixini ya Nhlawulo ya IEC Sai Mamabulo u kombele maAfrika-Dzonga ku ya titsarisela emaheleni ya vhiki leri leswaku va ta va xiphemu xa nhlawulo wa timasipala hi n'hweti ya Hukuri na n'waka. Mamabulo u tlhele a kombela mavandla tipolitiki ni vayimela ku langwa ku landzelela milawu leswaku nhlawulo wu ta va lowu ntshunxekeke. Va tlhele va lemukisa vaaki leswaku va nga ha swi kota ku titsarisela hi ndlela ya online. Khomixini ya Nhlawulo IEC va ri ku tululamisela nhlawulo wa timasipala swa karhi ku famba kahle. Nhloko ya khomixini a ri karhi a burisana wa mahungu eCenturion a vula leswaku lava nga se titsariselaka ku vhota a va yi va titsarisela ku nga se fika siku ro hetelela hi mahele ya vhiki leswaku va ta kota ku vhota. The Electoral Commission reminds all eligible South Africans that the weekend of 1st and 2nd August 2026 marks the final voting station-based registration opportunity. Khomixini ya Nhlawulo yi tlhele yi lemukisa maAfrika-Dzonga leswaku hambileswi mahele ya vhiki leri ku nga yo hetelela ku titsarisela hi vukona bya munhu no lunghisa laha swi nga tshamisekangiki ka ha ri na vukorhokeri bya online lebyi nga ta va kona ku ya fikela loko ku sungula nhlawulo. In weekend in June this year, the Commission recorded more than 815,000 voter registration transactions. Of this, approximately 603,000 or 74% were processed through the online voter registration portal. Khomixini ya Nhlawulo va ri ku tsarisa ku vhota online swi na nhlayo le henhla. Mamavula u ri ku rekhodiwe ku tlula 115,000 wa vanhu lava nga titsarisela online. Ku ya hi khomixini, Gauteng hi yona yi nga na nhlayo le henhla, yi landzeriwa hi KwaZulu-Natal na Western Cape. Highest levels of online registration activity were recorded in Gauteng, KwaZulu-Natal and the Western Cape. Women remain the leading users of the online registration platform, accounting for 61% of all online registration activity. Mamavula u tlhela a ku va xisati va tama ku ri vona va nga rhanga emahlweni hi ku tirhisa ku titsarisela ku vhota online. IEC va amukele nhlayo ya vantshwa lava titsariselaka. Va ri ku na nhlayo le henhla ye le xikarhi ka 16 na 29 lava nga titsarisela ku vhota. Eka hungu ra nhlawulo wa timasipala, namuntlha hi langutisa eka rhengu ro hetisela ra ku titsalisela ku vhota. Khomixini ya Nhlawulo IEC va rhamba vaaki ku ya titsarisela ni ku ya tiyisisa maviti ya vona eka nxaxamelo wa vavhoti eka switichi swa vona swa le kusuhi. Masiku ya ku titsarisela i mahelo ya vhiki reri hi siku ra ti 1 na ti 2. Tanihi ntolovelo hi burisana na nkulukumba Donald Shingange kusuka eka IEC. Nkulukumba Shingange ri perile ni ku amukela eka mahungu ya Xitsonga. Inkomu na ku xeweta ni ri madyambu lamanene. Inkomu, Mr. Shingange hi kombela mi katsakanya ku xana ku ya humelela yini emaheleni ya vhiki leri. Inkomu yimani ni kombisa ku hi ta va hi langutane na mahele ya vhiki yo hetelela loko hi langutise mhaka ya ku titsarisela ku vhota. Hikwalaho tanihi khomixini hi ri lava va nga ta va ku va titsarisela ro sungula i nkarhi wa vona
ku va va humelela eka mahele ya vhiki leyi switichi hinkwaswo swa hina swa tiko swi ta pfula kusukela hi awara ya nhungu nampundzu ku fikela hi awara ya ntlhanu namadyambu se na lava va nga va ku va cincile tiadirese ta vona lava va nga rhurha laha a va tshama kona eka nkarhi lowu nga hundza hi kombela leswaku na vona va ti vonakarisa leswaku va ta kota ku va va ti tsarisela va ta hi nyika tiadirese tintshwa hi ndlela yeleyo va ta va va karhi va enetisa na ku va va kamba va ta tiva leswaku laha va fanele ku va vhotela kona hi kwini eka nhlawulo lowu munhu I fanele a ti tsarisela hi ku landza adirese ya yena kasi ku vhota I fanele a vhota eka xitichi xona xe lexi a nga ti tsarisela eka xona a va tivi leswaku loko ku hela loko hi kala hi hundza eka mahele ya vhiki lawa hi ta va hi langutisele holobye Hlavisa ku va a gazeta siku leri ra nhlawulo ra ti 4 ta Hukuri 2026 tanihi siku leri hi nga ta va ku na nhlawulo leswi vulaka ku vanhu va nga kota ntsena ku ti tsarisela hi ku tirhisa online kambe a va tivi leswaku endzhaku ka ku tiyisisiwa ka siku leriya voters roll ya hina kumbe nxaxamelo wa vavhoti a wu nge he pfumeleli munhu ku va va nghena endzeni ka wona nxaxamelo wolowo hikwalaho a va nga swi koti ku va va hoxa xiyandla kumbe ku vhota eka nhlawulo lowu hi nga langutana na wona loko vo hundziwa hi nkateko lowu wa mahele ya vhiki ya siku ro sungula na siku ra vumbirhi ra August 2026. Nkulukumba Xingange hi khensi swinene nkarhi wa n'wina ku dya eku engeta inkomu. Inkomu hi khensile. Mapfhumba ya ndzawulo ya dyondzo ni maphorisa ya ku lemukisa hi vugevenga eka swikolo swa tidyondzo ta le henhla ya emahlweni. Namuntlha a va ri eYunivhesiti ya Mpumalanga laha va nga simeka pfhumba ra ku kucetela vuhlayiseki ni ku lwa ni vugevenga. Vugevenga a ku ri hungunkulu eka machudeni lama tshamaka ekhampasi ni le handle ka khampasi. Madzolonga ya ku ya hi rimbewu, vugevenga bya ku phanga na ku hlasela hi swa masangu I vugevenga lebyi khumbaka machudeni lawa siku na siku. Our focus is not only in the institution itself, but also outside or off campus, because we all aware that we do have students that are actually residing in a private accommodation that is accredited by the institution itself, and they do face some kind of challenges when it comes to crime around the area. eYunivhesiti ya Mpumalanga kuna 40 wa magidi wa machudeni naswona 30 wa magidi wa vona va tshama ehandle ka khampasi. Lembe leri nga hundza yunivhesiti tsarise nhlayo le henhla ya machudeni lava hlaseriwaka ehandle ka yunivhesiti. Kambe va vula leswaku va rhangisa emahlweni vuhlayiseki bya machudeni. Hi ve na ti-case ta common assault ku ve na yin'we ya rape obviously ti reportiwile ka SAPS hi tirhisana ngopfu na SAPS ku va hi pfuna especially ka ti-case ta ku ti humelela handle ka le campus. Loko ti ri la campus hi na campus security leyi kota ku ensure swa ku loko ku na ti-problem vana va pfuneka. Hi tsake ngopfu namuntlha ku ve ni SAPS yi tile na this initiative because hi tshemba ku ri loko hi tirhisana na voho na vanhu lava onaka ti-private accommodation hi ta kota ku ensure ku ri vana va safe. Vurhangeri bya machudeni Randi yi tsanile loko yi pimanisiwa na timali ta matiko ya misava. Nxavo wa dolara I 16 rand 79 cents, pondo I 22 rand 29 cents, euro I 19 rand 11 cents, kasi pfula ya Botswana I 1 rand 15 cents. Minkavelo eka JSE a yi ri ehansi namuntlha. Nsuku I $4,027 hi ounce, platinum I $1,580 hi ounce, nxavo wa oil yimbisi I $86.60 hi mphongolo. Mahungu ya namuntlha ya gimeta kwala kambe mi nga fambeli kule, ti akeni Mkhalani u yisa emahlweni ni maxelo endzhaku ka mavhengele. Inkomu.
inkomu Khazamula riperile a langutise leswaku maxelo ya tshamiseke ku yini madyambe namuntlha loko hi langutisa kwala xifundzeninkulu xa Limpopo kona ku langutele mapapa lama nga ta va ri makona kasi loko hi rihelela kwala xifundzeninkulu xa Mpumalanga hi rihelela hi fika kwala xikolweni xa KwaZulu-Natal na kwala Eastern Cape kona ku langutele mpfula leyi nga ta va yi ri kona kasi kwala Eastern Cape ku langutele mpfula ya matimba leyi nga ta va yi ri kwala ka 80 wa tiphesente a hi langutiseni leswaku mundzuku nakona mpfula yi ta va yi kha yi ya emahlweni loko hi langutisa kwala xifundzeninkulu xa Mpumalanga yi ta va yi ri kwala ka 30 wa tiphesente a hi langutiseni leswaku vavumbi va maxelo va hi lemukisa leswaku ku ta va ku na mpfula ya matimba leyi nga ta va yi ri kona kwala KwaZulu-Natal kasi na kwala xifundzeninkulu xa Eastern Cape kasi mundzuku swilemukiso swi ta va swi kha swi ya emahlweni loko hi langutisa kwala xifundzeninkulu xa KwaZulu-Natal kona ku languteliwe moya lowu nga ta va wu ri kona a hi langutisi leswaku maxelo ya tshamiseke ku yini kona kwala xifundzeninkulu xa Gauteng kona ku languteliwe maxelo lawa nga ta va kha ku titimela nampundzu kambe siku ri khariya ku ta va kha ku kufumela lawa Johannesburg 20 kasi Pretoria kona ku ta va kha ri kwala ka 23 wa ti-degrees a hi langutiseni kwala xifundzeninkulu xa Limpopo kasi nakona ku languteliwe maxelo lawa nga ta va kha ku titimela nampundzu kambe siku ri khariya ku kufumela Musina kasi na kwala Thohoyandou ku langutisa kwala Giyani Maphata Blingvater kasi na kwala ka Malamulele hi nga va Libotsweleni le ka Dinga kona ku ta va kha ku kufumela langutisa kwala Giyani kona ku ta va kha ku kufumela na kwala Phalaborwa kasi na kwala dorobeni ra Polokwane kona yi ta va kha famba ka 23 wa ti-degrees a langutiseni kwala xifundzeninkulu xa Mpumalanga nakona ku languteliwe maxelo nga ta va kha ku titimela nampundzu ku kufumela Skukuza Mbombela ku titimela yi famba 28 kasi loko hi langutisa kwala Acornhoek kasi na kwala Cork nakona ku ta va kha ku kufumela ya langutiseni leswaku maxelo ya tshamiseke ku yini kwala xifundzeninkulu xa KwaZulu-Natal nakona ku languteliwe maxelo la nga ta va kha ku titimela nampundzu Richards Bay 20 Durban yona yi ta va yi kha famba ka 20 wa ti-degrees a langutise kwala xifundzeninkulu xa Eastern Cape kona ku languteliwe mpfula ku nga ta va ku ri na timpfula eka tindhawu tin'wani Mthatha ku titimela loko langutisa kwala dorobeni ra Gqeberha nakona ku ta va kha ku titimela yi ri ka 19 wa ti-degrees loko langutisa kwala a Western Cape nakona ku languteliwe maxelo lawa nga ta va kha ku titimela George Mossel Bay ku titimela a dorobeni ra Cape Town yi ta va yi ri ka loko 20 wa ti-degrees kasi loko langutisa Northern Cape nakona ku languteliwe maxelo lawa nga ta va kha ku titimela nampundzu kambe siku ri khariya ku sungula ku kufumela ku tindhawu tin'wana Upington 20 Kurumani yona yi ta va yi famba ka 21 wa ti-degrees loko langutisa xifundzeninkulu xa Free State nakona ku languteliwe maxelo nga ta va kha ku titimela Welcome kasi na kwala dorobeni ra Bloemfontein nakona ku ta va kha ku titimela yi ri ka 17 wa ti-degrees kasi loko langutisa kwala North West nakona ku languteliwe maxelo nga ta va kha ku titimela nampundzu Rustenburg 20 kasi loko langutisa kwala Mahikeng kona yi ta va yi kha yi famba ka 23 wa ti-degrees kasi hilaha ku ri maxelo na mina Ntombi ya ka Mkhalani riperile.